Dobro jutro. Polako, ali sigurno idemo prema najsvečanijem tjednu u godini kada stol mora biti bogat, a jela više ili manje tradicionalna. I mi ćemo se tome prilagoditi, pa vam danas nećemo dati ideju za brz i jednostavan ručak, već ideju kako da pobijedite sve strine, šogorice, kume, susjede i dobijete orden domaćice godine. A to ćete ponosno nositi ako napravite pašticadu na naš način. Pašticadu ću pripremiti u modernoj verziji ekspres lonca u genijalnom višenamjenskom kuhalu koji čak ima ugrađene i recepte, pa i one za pašticadu. Junetinu sam večer prije našpikala s pancetom i marinirala u crnom vinu. Ovaj pametni stroj me vodi, kaže dodajte junetinu, dodajem mast, pratim dalje uputstva, dodajem maslinovo ulje i stavljam povrće. Vraćam meso, malo češnjaka, malo peršina i vina iz marinade. Malo suhih šljiva, znate da su odlične za probavu, ali imaju vitamin K koji je neophodan za pravilno zgrušavanje krvi. Ulijevam pasiranu rajčicu i prošek. I ide na kuhanje pod pritiskom i trebat će mu svega 40 minuta. I gotovo. Izvadit ću meso i pasirati povrće u umak. Nešto što se priprema satima može biti gotovo u nešto više od 40 minuta. Kako je ispalo? Meso je toliko mekano da se raspada, a umak ima onu punoću okusa i teksture. Kako u svečanom dijelu prosinca morate uvijek imati nešto za poslužiti jer nikad ne znate tko će svratiti od čestitara, daću vam ideju kako napraviti dva brza sneka. Dva takva sneka da će vaši gosti misliti da su na nekakvom otmjenom domjenku. Radit ću datulje s dimljenim sirom i pancetom. Ovaj sir daće onaj delikatesni okus ovim datuljama, a volim ga koristiti jer znam da je riječ o siru od domaćih krava. I lagano ćemo ih popržiti da panceta pusti okus. Drugi snek bit će nam kanape od kruha, dimljenog sira i rajčice. Važno mi je koju rajčicu stavljam jer mora biti sočna, zrela i da znam da je nešto.